He kumu advisor juga education department ngilai sedang berterikam syat-syat mentah ladon kumba lai benai ladon hangi kumu advisor te ngila sutu syai kijik jong kino hikai kan kejam kemun ka nungkong mengilale yang mentah kino hikai hantam ki SSC kalomba mentah kino hikai SSC kinumdu tulap syu ngirang sudan gawe gajialang keba kilale burom ini naka yang ka SSC association but kiro kila sokmen baka sorkar ka simkhia ki kam jungki ya ki area ki basakut baro sikata ngila sedang bensiu ka area ka badang de penginsiu syua Christmas miladep siu mentah 4 jujia meno hakiwe ki sorkar ki bamasyo de kata ka de ki SSC teachers mentah ya ki post ki balalai daki si hajar arspa teli ki post ki like ya ki kam jo ki LP school teacher ya katur umi ladap sim ya tarai bat mentang in tap no ya kini ki non hikai ki bapas ka MTET written exam bat ki kin sayo kam no kidang don bun ki we ki kam le MTET education department mereka ka challenge ka badon Ahmad Jongi ka de bangin wanra ya ka pule putih ka biang bat ka bayar rengkat kerdan bat ka pule putih jong kari berkowe. Te hanta bangi kadai ke challenge ba ini.